Oras, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimay jalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton, pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombako nur nami bangu Tuhan bani ganuk diar layakmu. Madok manramot kon daging pakon tondo nami humbani ari-ari nasalpu. Bani sogoton pe Tuhan ibagas na siya mamuka horja nami sigano pari. Parlobe parsahap kon ham hanami. Ase ganuk tanggung jawab ni apehon hamuban nami. Buhay horjahon hanami. Marguguh kanami. Janah tetap marmulia guranmu ibagas guluh nami. Marite guranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus rigapan sigano pari batas sadarion Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Aima tarsurat bani buku Yesaya bindu 38 ayat 17 nama tahun sonon. Tonggorma gabe hatuahon do baku pait ni pangahapanku. Anja hamdo naman ramot konton duhu humbani godung hamaguan. Ay isapak kon hamdo ganuk dosaku hupudimu. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani sada pertandingan sepak bola. Iberedo panorang hubani setiap tim martanding 2 kali 45 menit. Janah dopkosi 2 kali 45 menit langadong hasil ni halani draw do tim on iberema panorang usih bani sedia 2 kali 15 menit. Sonai do homani age dopkosi ibere perpanjangan waktu 2 kali 15 menit tetap draw ope 0-0 sarupa sorry ibere mahumani kesempatan hubani sedea laho tendangan penalti. Janah dukosi tendangan penalti pe Bapak Inang nelongan dibagas Tuhan Yesus Kristus. Ibere do huma panorang hubani sedea laho yundi marhitehon ni mata ni duit janah memilih masih dia isima namonang. Memang agak lusudo anggo parmonang ni sada tim sepak bola tene marhitehon ni yundi bani duit logam. Tapi on sedo pasal pertandingan sepak bola. Tapi sonaha sasitong ni kesempatan ibere hubani tim ai ase mapergunahon panorang janah patuduhkon marhitehon ni kesempatan na ibere hubani sedia ai ase sidia pe padiarhon permainan ni sedia janah patuduhkon bahwa kesempatan na ibere ai mak kesempatan emas bani sedia ase bui sedia tene pataridahkon permainan natang si jengisan janah boy gabe pemenang marhitehon ni pertandingan ai. Sonai mahumani Bapak Inang nelongan dibagas Tuhan Yesus Kristus na ialami atape na ongga iahapkon Raja Hizkia ibagas parguluhan ni marhitehon ni parusaon ni yuhum ne batado iya janah buritan ongga narus mate halani parah ni naburit ni. Tapi marhitehon na ibere ne bata kesempatan hubani pulih jana mulak bayu usai kesehatan ni jana ibere ne bata manggoluh ia 15 tahun nari bani Raja Hizkia kesempatan emas doai na ibere ne bata hubani. Bahkan marhitehon ni tonggoni malas tumang uhur ni isobut teneba ni Yesaya 30 ayat 10 on bahasa
pait ni pangahapan ni sangga ibagas parnaburitan ni ai gabe hatua kondo ai bani. Natotu bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonai mahumani hita mangidah bahasa pait ni pangahapan na ongga ihapkon hita ibagas parguluhan taon. Kesempatan doai hapeni iberene bata hubata lahu manrimang-rimangi lahu manruji-ruji ibagas uhurta bahasa haganupan nama pait na idopakon na yalami hita ibagas gulu taon boy do hapeni ai ipake na bata panorang ai bata lahu pabayuhon hauhuron sonai ege pikiranta ase lambin rototapni pangarapan sonai agi hapor sayonta hubani naibata halaniaha porini phpni nama pait ihap kon hita sasitong ni hite ni naibata doai laho manramot kon tonduita ay maasi hapeni porini boy subuton ta ang gusumbuh pangahapta jana ihap kon hita burit na idopak kon hita ibagas parguluhan taon somon sada istilah nama katahon tene anggo pait ulang mitor iutah kon boy do hapeni ay gabe tambar hapeni bani akulat taon nasonai mahapeni naibata memberi kesempatan na padua kon hubata marhitehon ni hamalumon ni tonduita taridah do hapeni ay marhitehon ni hamalumon ni para kulaonta izin ipaluah ne bata hapeni tonduita humbani hasosakan halani dosata ijai mahopani gabe hisar dihut do pakon akulata ay maase ang gubani panorang sogoton malas uhurta jana hisar pangahapanta daging pakon tonduita sehat torkis dirgas kita dingat kita ma kesempatan panorang emas doai iberene bata hubata ase aha ase marhitehon ni hahisaron ni akulata na ijalohita bani panorang sogoton lambin marsangap manay bata ibagas ganupan parguluhanta jana lambin marmulia ma goran ni bata ibagas parguluhanta halaniaha halani hahisaron ni akulata kesehatanta semangata bani panorang sogoton dingat kita ma halani na parlobe do hapeni isapa kon nay bata ganuk dosa hupudini humbani haganupan parguluhanta artini ay lang ipadingat-dingat nay bata pardosaunta otikpe namin sa sitong ni anggo idingat ne batado sata patut do uhuman mando nagabe rupeta ay maase anggo dirgas kita bani panorang sogoton marguguh kita bani panorang sogoton dingat kamma songon tim sepak bola no kanayai na iberene batado perpanjangan waktu hubata ase ibagas perpanjangan waktu na iberene bata ay kesempatan emas mabata ay laho makorjahon hanagabi harosun ni nebata ase ibagas perpanjangan waktu ay ipabayu hita ma hauhuronta ipabayu hita ma karakterta ipabayu hita ma cara pandangta pasal sura-sura ni nebata ibagas gulu taon ase marhitehon ni panorang emas na iberene bata hubata ibagas parguluhan taon lambin ihapkon hita matongon bagal ni idop ni uhur ni nebata ase song Raja Hizkia ay sonai mahita ibagas gulu taon pabagal-bagal hon idop ni hur ni nebata nadop ijalo hita ibagas parguluhanta ase porini pe paet na idop pakon hita paet na ihapkon hita ibagas parguluhan taon tapi naluar hun pamanganta naluar hun pangakuanta naluar hun bani hasaksianta aima pasal habagalon ni idop ni hurni naibata
Amen martong kumahita. Malas tumang uhur nami bani ganup diar layakmu Bapa. Tongon doma marulak-ulak ibereham. Panorang emas kesempatan ban nami. Laho pabayuhon hauhuron pikiran sonai age parguluhan nami. Nado parlobe isasapham dosa nami. Halane Bapa patotap ham uhur pikiran jana patuguh kam pangarapan sonai age hapor sayon nami. Asitongon Tuhan ibagas saganjang nyeron ibagas sabayuon ni uhur na humbamu matongon hanami mandalani parguluhan nami saganjang nyeron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam manami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa persauran ni tundoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Salamat marhorja mahita ibagas holong ni nebata janah totap mapabaggal-baggal hita idop ni hurni nebata bani haganupan horjat ta sa ganjang nireon. Shalom.